adaba birtalong pen niliklar ATV non arjuik tha birtang ton pen non malom kedam tang aruni phaing koresir ke parni pen asama kang pialong paplut lepin aruni phaing koresir ke pen thom ke braisiar ni an ni thomang bong arwi kijang let ajok asama kang along guwahati pen danglok kyong dung adimalong lang ke theya kisung rada tum phonang lu lason thot si ves kar piang long ahawara long sidami hamren rosupi tum preng pen danglok kironia hawara long sidami koplia roy along lang ke thesi nang bat bom lang Halapukar biang long hawar jisemen nilip constituency ang kang sidami arwi kijang lutlip pinajok aroya long lang ke the ang nang bat bom abirtasi longpon Lasona porahut sarupati pen borpung tarapung an aradatum kacheleng messenger phanpura KAC kacharia tumahin pen matha ponsi towar sidami pasemar pon bomlo bangso kasemar bom towar sidami non ni thomang bong pardun ron arwi ki jangajok kasemar bom borpung tarapung towar sidami lang ponsi pangrai pon et khangjanglo lang ikta labang so visual along amatsi towar along li lang ki ponang thek pon long lo lan chot kalisi sarupati ni hang be polling station ke doaro amat chutami lang roi lang ki the parpi ga jok lang roi akung ki do an a hemalong abang ki hemar lo amat lang ki lu chok jok hemar lo ki do an lason si so sang pe ri do anta lang ki pon lapson chutami rot ki sung phonang lo Sarupati ni hang bearong abangki hem lang ki luchot kalisi hem ga chupang reng amarat lason si chainong hanwe long hong ki chi pen chenglok towar kang lemaing han kang therdo an sitami hemar losi buidam pup an si thek pondong lo lapenan parta borlang so hawra long le thot sitami lang roya kung ki do ahem do anabaki aroya lang kang bak penajok hem lang ing lumpi et khangjang lo la so jok ki ong dung arada tumabangki ki do thai ka vi kisung thektik ang si nang le rok lo lang ke the pen kisung ki por rada tum amit hanga bang ka chipajok ponji aphan lang roi pen achar mu chot lapen kang tui mu chot hem tu na tumalong si nona ma chipachong dam rin ti lo kisung ki por rada tum aphan nona mat ki rabdam ji aphan ki palidam ke thek pon long avela Lasi District Disaster Management Authority atum ahin pen kisung ki po arada tum aphan prabjin pen ki rapali dam theka sonte kisung ki po arada tum aphan ali doji News Report KATV News Hemprek ki hang song ton te pin si ka chisong ke pangtang ponji aphan pura aruni phai thom ke braisiar ni dong kamukam ASDC sai hemalong constituency sirkep ASDC songja potum pen maikang ni ASDC Hamren District Committee mai pu mensing terang kachari pon mayalong arsik jidalam the chingki chethan pon labang swalong mayalong Hamren District Committee ICT ri pikong chunbang anpartha KACC embarim Jotson be aluhiaman pen chetong tun ASDC Hamren District Committee along Dun Mai Phu Khor Singh Bi Kong Chun Bang Rajan Timung Rap Chun Bang Joy Singh Teron Het Singh Phang Cho Pen Ki Chenglok West Karbiang Long District Arlo Kedo Constituency Sir Ke Pen Ansu Se Rong Atok Anu Puthot ASDC Ke Pangtang Thuji Aphan Chingki Chingwai Pon
Article 244A mati hemprek ki hang ke ASDC isong wet ki hang waret ki chokchi. Laswang bong pensitami nang ke kham ke atu mabangsi ong munak jipu mathasi kado kabe political pen ham phang asong do ancheto pet pensi hang rapet nang jipu ke matha jok BJP Forum for Hills Autonomous State Movement APHLC NGO atum pen claim rapet lo. Laswalong APHLC amai puji ai kathara panta chingkilo bonta nang kroy dun de det ajok claim rapet pedet lo puta jotson be pherang kyang no lam the che paklang tang de nei ma pen u dak lo la ke di silong wang tung te tu mana bang ke forum no wang ye mala ta har pe mel ye silong wang ye tu mana wang tung te tu mana bang ke la ke forum long du no directly hada forum long ke dura pepo kita forum long me du ta chong hala ta ni tu malam te klar da la pen gali pura hala non APSLC pu aja tum pulo NGO le register puri de mati jam sanse tu APSLC ta hala ta kan ye tum tham mati NGO register le puri muthe ha election commission lo bangke nili tuma son ta khada ka register dam dilang nulu bang pudun po ha councilor aja kong peti chono pu ha mane ban ha pudu po la pu ma hemprek long peli ledat pudeng pulo ni tung hemprek to sipu po amat hemprek na lo poto bang ong thu munak pulo de chok si hala ta ka chepeng keng nang ya lam pu se meeting do elo che crossar lo hala councilor aja kong peti pu a panchot kai lo la bang ke itu sidha ha paton master long ta ma ASDC, KSE, KNCA do anching room si khai long ria ki sung pen ki cheng long hemprek ka chipalong ji aphan thur pen claim rap pet dang poposi lam thi chi peklang ASDC atunda hang aret po bangge long lok sida long le sida lapu chok sida yi kidui do rap pet ji mate ko da ka position li velo da ke dharmu jipunang lo dharam jipunang lo da ka song jipunang lo kada beta singulu perang pola se hemprek long nampo hemprek long dat itu da ko kisi kren ponima puta kada bicheng bai pet itu hemprek long nampo pen jelang pel puta kelong le dat hemprek ali le government of India nang chaktang mati da ke constitution long se tok tang mati nang tum karbiang long da chok ala en sil da chok kali dala karbiang long pen di mahasa pangrum pet le nang tum autonomous state se ni ta chok kita nang pitek thedar bangke dak nangi potum pen nangni putum munak ti Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News BJP mass joining amai ki paman ponalong pen pacheton ponsi Umlaper Town Committee Office asai hem tame ingpu pon lapen Chinthong Amri Government Model Degree College of Parman tame long is sompon Lason si lakha ki thom Chinthong constituency ki parlo rong mandu pathok lamalong BJP Rachoriya song pen mass joining amai pado ponalong bangsur hinira pharo pho bangpu bangphi APHLC ASDC Congress I pen BJP Rachoriya song long chepok dur Mas joining amai long Chinthong arat ka chitong do anaphan maya thengno CM rong hang asang hopen kowe aklim lakhini arong lapen theso lakhini arong akejoi pinapen ron pon poposi Chinthong arat do anaphan lamchak chachak tekang Tumban da para jam from KTV ban akejoi pen lakhni aklim nam ki ko pinapen akejoi pen tumban boy aklim laki sinen people pinapen laki sin akejoi panel tumban pesoro akejoi pen laki akejoi pen pesoro kinen people pinapen edo dormale to botol ta kemela andam ta deke to tulo and bhumu pragi le tumi to alimen dormale to Saking dona tinabad Omor Singh Sisodi Nabad, Labeton Malekog, Omor Singh Sisofat Ilkum Torona. Bangso Amayalong, Mike Chari Pon, Chinthong Mondol, BJP Maipu, Samson Rongpar,
marche bhem phuponsi misen pen pachon pon alhi sarpo Dr. Tuliram Ronghang KACCM Amar Singh Tiso MP Abhijit Kro Chairman KAC Uping Maslai EM Surjo Rongpar EM Het Singh Rongpar MEC Kyongdung EM MEC Atumche Tongdun pen my misen pen pachon pon News report KATV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom